ner malaken yam ka nas yala content baro ni lingwasme tekon ke report mi bej mi banaling mishala do shi to re loka just watch kume kirme yadit jen lede great damage negadit en walle shanga wal kel ka payro ron kina dangro wili jan dangro bakel bana report ti bana kalat ka do bana chaga nun kaka te ke report mi ben no kon dial te ke linkten ke bana ngach dara shal ke padoj ka jom chalat gwaseme damandan ni rot bayoch galwa dinai take a report mi kwenga social media report mi bej report mi bej report mo beje ko kane ni kona cha target kajan gwasem ka did nore ba message be nywa ya kel ko biya janen just watch pan madan le rode akilat ke kum kirmi yadit ajen la lar ke no nore baro dan tije long ko dan tich ano mat gwani jene long komrien ka mat la gwanter aja luanke kam baje tagyo gwanter la dwale gwada na chianga jeno ne tote ken ka mat mitela kon mat na bala chance ka gwanter message nen kon pingwa same a report jeska lwaje long ramela familiar ki mengech padoj gwasamo ikume SSPDF South Sudan People Defense Force chamijek manchal horrible dekolar no neglora bang ideni SSPDF chicken ne konti la dit no wari chicken connecten dit dong ka dong to tona cha jal luang akwen chicken luang kere por chalat gwas me kanen kone ka de ni kirme yadit kel ga nuwer ken kone te ke kel chi wona ko biken di nuwari biken ka ngot ede kuma milen me jega me de kirme yadit kere por chalat gwas me kanetin kontin chayi ken chakabat wa diet kel muguk mudit gug mudit diet mo shwale galwa kur chari por me chajalat si pemalat ke jeri por nen kona me gwasme ano te karun ijan bangwan kapa doj chadit te dong te cha jalwang ngot de ni kume ramkele dien muguk midine galwa kur mitegrun jen bangwan alarun dapkade larke jenu he kume kirme yadit te ka rega chaladene en kume SSPDF la de ne jane alaken teleke humanity mo kon ko ne de ti teken ka loidien te ko kot chicken te ko kot
shara memo mi shia ditch garam la ditch she can differentiate de konte ka ngach ki ka liang ano ramila civilian wa cha janywatke ano biga jien bukanu nang dieni kendi ne SSPD aba mi jegalong da kule la jazluaj meninde ano de dong de kanak de ne SSPD ab ni nuare konte kwidien kugale filidi so mishit kana me mala road en ku mishit kana mom nang nayo jegelong nuare bedle te ka gwat baran kep ke je abikon gwanter bana je nyot gwade one me che chup re yeni re shoni re ten ware en mishit kana me misha wona ko de dong de kanak te duang mi cha jek mi chi wor she luang ke je jal she luang ke civilian shi mo dich ka ba jo nak e dia la konti la jalara no yen kwa surrender yen ngwana wich yen je nyen wore kwa surrender ka kume angumi char yen ka mishi kana me de ngwana wich de ka palla kume ke de ka nak mo kwa nanga dong kana tin konti la ngwani neti la ngwani da kula pegni keke right now tijen tina ka je neti la jalar no mal mal tin kane man nak dir we dun kume me ku yen chonkel ka je den feel very sad neme jela kona remanya lungo kon wari and madana very important nedin kontin lado de lonwer community de surrender agwanter jen shianeno eriek kume wegare loka keriven chi woni kan ko take kume wen binimi so any way they can use they can na ka je bikan na bikan azil na kame je kon ngani me dana chala de Johnson lo nya George en o telempel kone a changle la man pelek nyan ter cha jego ba je dil nak bikan la de George no teram bikan pel so ne di chit karato tel me de kan pel me da dien chiga dole kan ka wang la kep kan wich ba je wang e kuma espila yo choro do wich so mi chido no mo mi le ro da ka jere ga dan chi tuok full update ko na ngaje no nene re loka kon lat akobo jen gwa danen timishin dien ke mission dien weten ajala kona nena tema la kuma kirmi yadi la boga ka kobo west shirme shi ka bok ana ka konin te konte che wona wal la boken ko bloy nat bokula hab jenta dana let kirmi yadi de so meka ne tibuwe ka kobo yo do ba yen linga tam report if chanu nganin eje share ka yaba ano jani ken chikutuk kan ma bongo da ba ngai kuma spela yo ngaje manan le roda kan ngai nyurwaya me ba ngai kan manan le roda ano doran go protection chirmanan ngai kona so mete ne dorme de nar lokaje de nar de lokaje ko ngai kono no bun kon no
take encouragement mi cha to rot ba yo ga lwa din ai ke report chalat gwa semen wona na ajene we are in Akobo, no panic. Yentine ka Akobo telekum me chup ka Akobo. So na me der we go kondial and wo telekum me cheni chup ka Akobo dien jo mo di yenelim. Akobo ngode free tele SSP dia me chupten. Jeno aterlingo ite ka Akobo is mi bukumbe chopten ke report dan chano ko kan bom jatin ke liu ti den SSPDF chicken be chop SSPDF be retreat ne kan chemen chaling ano chu kwarken chi roden bar already ano kwar charen bar Johnson lu wutet ke charo bar makal kolbo no pol nang no wakan dia charen wuch gwada dan to koteten ko kor laga dia choba kala ga dia je ka bogwa the kon tegaten. So right now me let can reinforcement ako de kan yin ke kuma SPLA ayo de kan Norway army ko ne ti jal lokan ne re konti la ngani ka lokan bon de kon lar no lokan ga men dit en me je lat panan o te ke lan me sha resume kan ke chi lat kan togre loka tane ya kai ke lewo ka te civilian ti lunjok civilian de ku lunjok de alarga no me dong mu ci jiu and United Nation a chika were we ka chika be chika na le chemen chika be chika na le ku duk padiet janon de le ku jone me dong de civilian de ka weten to civilian de ka under kirme yadit ka ke kan madana le ro de no te rampel kan ni de ti na me chagu je no jen ya kach so Akobo County telemission ni chupta ram chene chupten ngode tene kan ne kondialtin ka bum ka ba telmi choda ne ger so jeno na chi panic no take Akobo is mitideni SSPD up chupten kan ka kon chupten of course de kan chup shit karen yalen danan la jel ni shang bara jeno watch na ren realika chinar realika ano regime kirmi yadi by any mean ba je deal to ka jan tam me ko ajan do badan le ro den tam tan dien malatke katam dien bam let ko kirmi yadi de garo ajan ban wari be katu ko jan ta dan latke kir no no badan to human being be je long human being chi mala to ke yut no no cha dem man to a human being la gang rode ajan la lar ke nuru rana yankot shen ki guje no dere tiam ti ga metedit ake sha ka lara sha la sha no sha pegdien sha la len don ka ne de kit ka yir kinero lo mi that sha je double wa ngod ba la te ke we ya won mo ko bagal ba ka je la kur sha ter ka ngwan kur ter ke je ka shaf ka ne ngain doach mi ku me SSPDF chala chika la ngwan ke jel kan ka torbiyeli titwidian ka match ka jal kan karen yalatin kon bokana ka je te diali la jani ke kan la kan tuk ka ja the very expensive along so anything they can use the la jan that moment at all mom yot ka je ga jamo but ka kore ala wiatel me bokana wala ko la te dial kan tuk shire men tam je jani ci tuk man ko je spela yo ko ala jogo no dara gwano de yen ka malmak and nobody know gotten content tin je spela ayo tin ko ngai kon dialen wo jikur got ken chaka ngaika ka they know all the tactic jerame dan channel ada no shiku mspla yo shikan dwal ke din SSPDF me kor ngaikan kor tactic men de diende kon ku gwadu de lawo ken ngaikan etin content ter ken keke ano ngum de kan lat ke ngum shikan de lat and the good things kuma SPLA yo ngai kan do badan de kan wulin na kaje ngai kan do badan de kan army bay kol de kan na kaje torbele kon la weekend mo kan match so anything tikari ale kaje dor dan chile chechi beden tem ngut kari pot kanan nungtin ko en jongle ko kore active already dor dan ngoda la western eastern equatoria te report mission ben ban mo rai kuide ashana men ben ba kanasar Nasir ka kor gwade dan cikon ngaje no ne kuma SPLA yo ne shikan na shika kore gana kap chana ndar shala baliya do shikon dia langach wana meni
ka report mi sha la de nyok wa de la ni nor wa ya mi ba la gang dor kire kene te ko ni chi jien ano na ka report da ni sha lat ko chi kan okin de ja nang a jang kan nyok mun no ne man non kan ka so it mean that mi te ko mi to ga ba le ti me sha ling gang dor kire ka kene shi ke victory kana lat a chi kan de ni jani la bishop force chi kan karya ka dor ka shukarin shurit ko nuari chi kan gwej mi sha we dian me na kaf dem tok ci kana gor buga tinde ye joyrar panchir me ci kan malakal kam ne gare ke ka diok ano ka jen ko da nji to 2013 taram ji chingre de la jena gwa tor mo karo ada ka kam ne ka van den buga tin gor kan buga gor buga jen simple as that ko ngai kan no dorien jatin ti kana goro buga ching dorun no anu me cha kularo na ka jube yes they can go ka do budan an ngai kon dia leja so mishe da me bukona ngaje no ko Nasser ngode active but right now ador manamet ko kana network aliep ka kir no kir mi yadi tamal anonge ngode shol na menete no kir darma char angode kam berlin ko darma char ajaram danan we can mal we can lat so mete ko wen ba me ba ka ku jabala ka after that chi darma char chi ka mat kene kir ayo brama chu ku jana no mo na ku kir na ku kir mo na ku darma char na ku darma char ba me ba yo ka va kan dini dini SPL ayo ki dini SSPDF and dini konen cha integrate la one force and quality national army and then bikala de mo bikana shula chika lat security ka kele wala security arrangement ban mesha first by president Dr. Machar mecha jabulun ngoda bural ba woni amanono jen mo won linga nen ka jari por pai we nyog man chana linga no Africa Union chikan te ka summit ke dol jikan yotin ka Addis Ababa andola mo bi kir ba wetin kare dol ko mo bugo right ko de Dr. Machar de jelu nyiri kan je kwara ko de mal de ko ngoten ci 2018 peace agreement 2018 peace agreement mecha collapse ke je nyo de nyong ne je loch ne ka zero level de tong ne pinyo kada kule la resource ndi chop kedi de nango ajen do bada na guyene jen tama lat ka jeje ku kuje mo ko je kir je tel shab at this moment cha gor ba je force ba 2018 peace agreement ba nyok mu wajer ya le ka Addis Ababa reason da nange ka Addis Ababa je 2018 peace agreement cha tan Addis tan ke je ka Khartoum tan ke je first by president Dr. Machar kana kir mi yadit me kana tan chawar ga ya tan no ba kuin kwar ba jelat but kan kuin kwar ne lat which bajar waje mutual transitional government so jenta mon but ka kore ci kir mi yadit ke te dial te contention na agree upon they shall know that South Sudan should follow can all the requirements in Gorka a peace process shall been violate all of them and violation mo the joy code ci pi chagu jono jenta collapse lo nyodo wo jenta me were core ki we ka civil war again and yet mukwala guro tema a kap ko je a kap je tia ko mu ka civil war cha je longa mu kap ko je nyok in wari kan benok ci ji ko tira ci kan benok no bitka man dorin koken ko kan dore ko marginalize kir ka dorin ko na gujen o shunkel ka kuma SPLIO but at this moment kuma SPLIO chela ngola dum wari kuma SPLIO chela general chela dum ne dial no ji ko tira katin jang katin nuere katin ted katin everybody ka all the 64 tribe jatin but problem jene netin kono de ko kuma SPLIO la kan we jeng ni benefit ne kan we jeng ni meden jok especially jor wada dan especially chana lare jang ke dinkas jang wada dan dong ci kuma SPLIO chamal chaje tan ke kum kirim yadit because position bekan ko jek but during war wada na kor la bit ken tele ke de changa kel ene ko la target ke kuma SPLIO nyala la no yen le yen rudu no sacrifice but in the end wala chamme ne ko ken so na me jenta danatin so right now I'm link comment ma kuma SPLIO la benefit la we dide ke juwararun but right now jojo no tidial changach the part del chadin organize no bigala in a position kama den kelmo mo gwalon ko biga jal kel ke one mission kan ya ano kira we keje den ba kwer ba lo kwany ba je lo kwany ka chaji bu kwany go nga ke che te korm di cheter no ba je kwany ke ballot box through election miti kirim yadi te kana kana jo wi kwam
and then ba jo ke election jan ta danathan so na me jana kwa jale chole jeno kira loin first by president Dr. Machar we are table kwa negotiate la de peace agreement we are ka ba ko inquire ba jala miki pa din ponyen kira you continue miki kin mi hadit na miki Dr. Machar cha pa then jin be wepin then be Dr. Machar be country be lead come to den miki country bo che ke jala pa chala nok and then two of you whoever miki participate ke fail bele nyuro lo just begin ramu man la let kum wanga no na me ja ke kir ko dwala jen menen yen 2018 peace agreement che be dak right 2015 che dak chwa blat ke 2018 right now 2018 yen nyom dak je jen tam do continent so mnyo do kir che ke jwe mi di mo goro de mo ka wel